The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeanecollege.edu.in. Syam lala bantip ya kadau kebat kena bat kei kebala penlong ya away orang ba banja nalayeng kene kala penlong bat pen kuslai mensim ya ki bahyang hasam khamtam ya ka korem jong o bat ki khon jong o une orang ba ude ya bala itu kerteng kumu ba Sylvester Sari ubala life arts nem karta uba syong basa hak senong lum shopping boy rembong hari boy district ula ja nalayeng henne ka step perngap nadu ka por lai beje badu kleman pa yeng shu kat hadu ba penmi ya kene ka khobor Kibahyang asam gila pha ya kene kicing pentip ba kibayu iyaw ne orang ba kin pentip sya kibahyang da gabapun hau number kendai pra hendriu ar san pra kendai nyaw ar hendriu bat nyaw hendriu ar kendai not lain nyaw hendriu saw kendai. Admission open Kapetar Kema Model Degree College Ribhoi District ka khot admission na kabenta ka PA first semester ka lat bahajan na kabenta ki samla pule na kabenta ki jingtip ki babanya phun hau number pra iwe lai iwe pra not san ar khandai not lani pra lai nyo not pra san riu khandai san kine kide ki kor komputer ki ba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanong Po Town Shopping Complex Harishan Enterprise haka kamera ka ba shispa iwe refurbished laptop but desktop phun hau number pra iwe lai ar not saw pra san saw lani pra lai nyo ar nyo saw ar riu nyo Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kabenta ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pra nyo lai iwe khandai riu iwe ar nyo lai